Haleluya. Haleluya. Iyo tuje ntiturahagera. Amen. Abantu bageze mu bisubizo bibagirwa intego y'urugenzi. Ariko uzi kugenda utazi intego ikujanye ukamugenda gusa. Birakomeye kwibagirwa intego y'urugenzi. Abantu banyereye mu bisubizo. Mane tubabarire. Abantu bari mu kunyerera mu bisubizo. Aho kugira ngo ibisubizo bitume ushikama, abantu benshi ibisubizo biri mu gutuma banyerera. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imigani ibice 23 umurongo wa 10 turasoma a yonyine. Imigani ibice 23 umurongo wa 10 turasoma a yonyine. Tugashingure imbago zerekana imbibi za kera. Amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana mu mwanya mutoya kandi mwiza Imana iduhaye. Ntabwo dutwara umwanya muremure kuko nyine niko bimeze. Shimye Imana impaye uyu buryo n'umwanya. Uyu munsi wa none Imana ikaba yemeye kuko ngomba kuganira ijambo ryayo. Ntabwo naje mwivuga butumwa kuko nabivuze nazanwe n'ikibazo cy'indwara, ariko ivuga butumwa igihe cyose turarigendana. Amen. Imana yabishimye kuko uyu munsi wa none ngomba kuba umuvuga butumwa. Kandi ntabwo nabisabishije, ariko abakozi b'Imana bangirira ico cyizere batekereza kuko ngomba kuganira amagambo y'Imana mu mwanya mutoya cyangwa se muremure. Imana ni habwe icubahiro. Ico nshaka kukubwira rero, iyo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, iyo duteranye guterana kwiza kwa abana b'Imana, Satani azatwiba. Akatwiba akatuvana mu bitekerezo, akatujana ahandi hantu. Amen. Akatujana ahandi hantu ariko tubashe kuba muno. Iyo urahangaha Satani azakubwira ngo curuza. Ugacuruza mu bitekerezo, ugacuruza no mu bindi n'ibindi, ariko nyamara ntacu wayo unacuruza. Banza utegere ijambo ry'Imana niryo ryiza. Ijambo rya kabiri ndatekereza kuko hano hantu abantu banzi ni bake. No kuvuga mu yandi magambo mfite abafana bake. Mubanze mumfane kandi munkunde. Siko twamenyereye kwigisha abana, no kuvuga ngo iyo uhaye wigishwa n'umwarimu wumva utishizemo, ukigishwa n'umwarimu wumva kuko umwanga, nibyo haye avuga nti wobyumva ntuzubyumva. Ariko ico mbasaba no kugira ngo mubanze mumfane munkunde amagambo ngiye kuvuga saa yanje. Amen. Na magambo natumwe n'Imana ariko muniyumvemo. Haleluya. Kuko hano mu nzu y'Imana abantu bazabazanwa na byinshi. Abantu baza mu buryo butandukanye. Ukuga twese turahangaha ntago gahunda ari imwe. Suko ukuga hari abantu mwe bamwe bataramenya impamvu yo guterana. Yesu yajanye n'abigishwa be, yagiraga abigishwa 12, ariko akagira n'abandi benshi nabo abigishwa be benshi bajana nawe, ariko akaba intumwa 12. Yesu arigisha aganira n'abanyeshuri be n'abigishwa be cyangwa se n'iteraniro, arababwira ngo nije mutsima wavuye mu ijuru. Amen. Ngo uzandya ngo ntazongera kandi kugira inzara, uzanywa n'amaraso yanje ngo ntazongera kugira inyota. Babantu bamukurikiraga bamwe babitekereje banavyumvise baravuga ati mwene Maria arigereranyije ngo niyo mutsima utanga ubugingo. Ngo abantu benshi batangira gusubirayo bareka kumukurikira. Amen. Ayindukirana abigishwa 12 arababaza ngo ese namwe murashaka gusubirayo? Ariko Petero aterura amagambo aramubwira ngo ese twakuvaho tukajahe kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Haleluya. Kuko benshi bari baramukurikira, hari amagambo nk'atatu yatumye abantu benshi bakurikira Yesu. Abakurikira Yesu bari mu bice bitatu. Igice cya mbere cyagendaga kimukurikiye kubw'imitsima kubw'inda.
yageraga ahantu agatubura ibintu bakarya bagahaga bakumva kuko icyo kintu naco gishobora gutuma bo mukurikira. Ahagiye niba yitse mu kabande nabo bariyo, nazamuka umusozi nabo bariyo, ariko ibo bakurikiye imitsima. Amen. Abandi nabo bakamukurikira kubwo ibitangaza bari bamuziho. Bakavuga ngo tuje kureba ari mu gukiza abarwayi, ari mu gukora ku bantu, abantu bagakira, yakora ku mpumyi zigahumuka. Ariko ntibamenye neza ijambo ry'Imana. Bakaje kureba ibitangaza gusa. Haleluya. Abagatatu rero bamukurikiraga kubwo amagambo bamwumvanaga, amagambo meza y'ubugingo. Ya yandi Petero yavuze ngo amagambo twakuvaho tukaje handi kari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Rero namwe mubashe kuba nk'abo bagatatu, dukurikirane tubashe kubana muno twumva amagambo y'Imana kuko ijambo ry'Imana rije ari wowe rishaka. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo urubibi. Sinzi hano hari abana bashobora kuba baravukiye ino batabonye imirima, ariko ndabona aba bantu bose bagiye bakura bagiye babona imirima yabo kandi bagiye batikanya n'abandi. Si uko nguko bazehe. Urubibi muraruzi, ngira ngo n'abana bato barashobora kuba baruzi bamwe. Muzi urubibi hano? Oya, bamwe baravuze ngo oya. Muzabanze mutuma abana basubire mu rugo baje kumenya imbibi. Hari abavuze kuko batazi urubibi. Urubibi iri iwacu cyangwa se nino muzamuca ku mirima y'abandi. Nukuvuga ngo urubibi ni hagati y'imirima yombi, ni ikintu kigabanya imirima ibiri. Akabimbi nuko nyine mukumva uko nguko njewe ganza urubibi. Naya maparcelle muzamubona hano maparcelle, nukuvuga ngo parcelle yose haba ari ikintu kizigabanya zibiri. Ico nico tugiye kuvuga ni urubibi. Tugiye kuvuga ikigabanya amaparcelle y'abana b'Imana n'abakorera Satani. Haleluya. Nico tugiye kuvuga. Iyo rimwe na rimwe nkiriya ruguru iwacu wibesheho gatoya ukarenga urubibi, ugahura n'umugore w'ingare ikofiri bajyavuze. Iyo warenze urubibi, suko biza bimera. Muzamuneka kuba banebwe mu gutekereza, tuzatugera mu nzu y'Imana twagura ibitekerezo. Tureke kuba banebwe, dutekereze ijuru. Tugeze hano uyu ni umwanya mwiza wo gutekereza ijuru, tukareka kuba banebwe. Haleluya. Abantu benshi bazaba banebwe bakagira ubuzayifu, ntibafata umwanya wo gutekereza Imana yabo. Urubibi tuvuga ni uruhe rero? Hari urubibi rugabanya abana b'Imana, hakaba umurimo wo kwa Satani n'umurimo w'Imana. Aho tugomba kuba tubarirwa, tutagomba kurenga ngo tuje atara hacu. Hari ibyacu n'ibitari ibyacu, hari ibyo twemerewe gukora. Paulo yaravuze ngo byose turabyemerewe, ariko nyamara byose ntibidufitiye umumaro. Hari ibyacu n'ibitari ibyacu. Amen. Bwira mugenzi wawe mwicaranye umubwire ngo ese uzi ibyawe? Ibyawe urabizi? Amen. Mukwanyu murahazi? Muzamuhingira? Timuzorenga urubibi mukubagara. Haleluya. Kutarenga urubibi nukuvuga ngo urubibi ruba rutandukanyije imirima, ruba rutandukanyije amaparcelle atandukanye. Tuvuye gusoma ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntimugakureyo imbago zerekana imbibi za kera. Hari imbibi za kera zashizweho n'Imana. Usomye hariya mu gitabo cyo Kuva, hari amagambo Imana yategetse Mose, amategeko 10 Imana yahaye Mose iyamuha kugira ngo abashe kuyayoboza ubwoko bwa Israeli. Nukuvuga ngo ntibagomba kurenga ngo baci inyuma cyangwa se baci iburyo cyangwa ibumoso bw'ayo mategeko, bagomba kuyagenderamo bakayitondera. Haleluya. Uko bukeye nuko bwije bakitondera amategeko y'Imana kugira ngo babashe kugendera mu bushake bw'Imana. Dusomye hariya mu gitabo cy'Abami, tugiye kuganira amagambo agera kuri 2. Turavuga abantu bihanganye kutarenga imbibi, tuvuge n'icyo dushoboza kugira ngo tubashe kutarenga imbibi. Abihanganye
n'impamvu yatumye bihangana. Icyo dushoboza kugira ngo twoye kurenga urubibi niki? Turaza kureba n'imbuto zitandukanye zigiye ziba muri iyo mirima ibiri yatikanijwe. Haleluya. Hari umugabo witwa Ahabu. Ahabu yari umwami wa Isirayeli. Uwo Ahabu yashatse umunyamahangakazi witwa Yezebeli. Yezebeli yari umunyamahangakazi, umukobwa wa Etibari, utaruzi Imana ya Isirayeli. Amaze gushika muri Isirayeli, atoza abanyesirayeli kuramya ibigirwamana. Ikigirwamana bitwa Baali ni ikigirwamana cyazanwe na Yezebeli agikura iwabo mu mahanga. Araza bitoza abanyesirayeli. Amaze kubitoza abanyesirayeli baragwa basubira inyuma. Uyu mwami Ahabu bukeye umunsi umwe ngo asohotse muwe imbere y'inzu ye, abona uruzabibu, arugendagendamo, ararureba, ararwitegereza, abona ni rwiza. Aravuga ngo runo ruzabibu ni urwandi, kari rwiza cyane. Baravuga ngo runo ruzabibu ni urwa Naboti. Ahamagara Naboti, aramubwira ngo Naboti we, nabonye uruzabibu rwawe ni rwiza kandi ruri hafi n'iwanje. None icyo ngusaba, umpe rura ruzabibu rwawe, ndugira umurima wanje w'imboga, ndaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa se nguha amafaranga. Haleluya. Haleluya. Naboti yamushubije gute? Yaramubwiye ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banje. Amen. Biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banje. Amenya kuko urwo ruzabibu n'urwiwe, atagomba kurenga ngo aje mu rundi ruzabibu. Hari gakondo twasigiwe na basogokuruza. Amen. Amena. Haleluya. Haleluya. Hari gakondo twasigiwe na basogokuruza, tutagomba kurenga ngo duce iburyo cyangwa duce inyuma. Aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banje. Umugabo utaruzi Imana ngo muri uwo mwanya azabiranwa n'uburakari, arababara cyane, asubiriwe ababaye. Aragenda ngo ageze muwe ngo ntiyigeze agira ikintu afungura, ngo aryama yerekeye ivure, ngo yama yerekera ku kibambazi, n'umujinya mwinshi yarakaye kuko batamuhaye uruzabibu. Umugore wa Yezebeli ahageze aramubwira ngo niki mwami, niki kikubuza gufungura? Aravuga ngo nuko nasabye Naboti uruzabibu rwe ngo ndugire umurima w'imboga. Ngo arambwira ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banje. Amen. Yezebeli umuntu utaruzi Imana aravuga ngo zukurye, kuko rura ruzabibu nzaruguhesha. Ni wowe mwami utegetse iki gihugu cyose, uzuke urye. Uwo mwanya umwami arazuka ararya. Biba ngombwa ko bandika inzandiko bazohereza abaturanyi ba Naboti. Baravuga ngo mufate abantu bose biyiriza ubusa. Nibamara kwiyiriza ubusa ngo batore abagabo babiri b'ibigoryi. Amen. Imana itubabarire. Ngo mushaka abagabo babiri b'ibigoryi. Ba bagabo babiri b'ibigoryi ngo bashinje Naboti ngo kuko yatutse umwami ngo atuka n'Imana. Imana itubabarire. Ntihobara abagabo b'ibigoryi hano. Harashobora kuba ari abagabo b'ibigoryi cyangwa se abamama b'ibigoryi. Ngo batora abagabo babiri b'ibigoryi bashinje Naboti ngo yatutse Imana n'umwami. Babigenza gutyo, Naboti aremera arafa. Amen. Aremera arafa, ariko aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banje. Ubukristo bwacu bene data dufite, dutuye ku isi ku birindiro by'umwanzi Satani. Kimwe na kwa kundi uruzabibu rwa Naboti rwari rutuye hafi ibwami kwa Ahabu. Amen. Igihe cyose Satani yicara yifuza gukoresha imitima yacu. Igihe cyose Satani yicara yifuza kuganira nawe. Igihe cyose Satani yicara yifuza kuko utomuba kure. Iyo tuvuga izi mbibi, Imana yanga kuko tuja mu kwa Satani.
ariko satani we ntiyanga kuko turenga imbibi. Amen. Satani ntiyo kwanga kuko uja hanze ngo usubire uje no mu nzu y'Imana. Siko mwabakozi mwe. Satani azakenera ngo ubicange byose, kuko ni wabicanga byose uzotata umudendezo mu nzu y'Imana, tuzobura wo wisasira, tuzobura bagukurikira, kuko uri mu nzu y'Imana ukaba no hanze. Nico Satani azakunda. Satani azakenera ngo uyikorere, ariko usubire ugaruke nahanga bazabakubona, uzogira abandi wisasira. Ariko mureke ubukristo bwacu bube bushikamye, ubukristo bwacu bube buhamye. Haleluya. Tugira hari abantu bari mu kugira ubukristo bwo gukuranwa. Ese ubukristo bwo gukuranwa nabwo nk'imyambaro? Ubukristo ni umwambaro umwe uca imanza zose. Haleluya. Nuko ngo iyi myambaro mwambaye uyu munsi wa none ku kindi cyumweru siyo muzambara, kandi muyambaye ku kindi cyumweru kindi cyo hirya uzahindura. Ariko ubukristo ni umwambaro umwe ucisha imanza zose. Bivuga gute? Nuja mu isoko urambara ubukristo, nuja mwika nta bukristo bwo kujana gusenga, nta bukristo bwo kuremana, nta bukristo bwo kujana mu kabari, nta bukristo bwo kujana mu makwe, nta bukristo bwo kujana handi na handi na handi, bwo kuzindukana n'ubwo kuzindukurukana. Ubukristo tugambara nk'umwambaro umwe, igihe cyose turaburarana, turabwiriranwa. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ariko igihe cyose Satani yicara yifuza kubukwambura. Umuririmbyi yararirinze aravuga ngo nikisimama kwa Yesu na miguu miwili na kanyaga shida na matatizo. Amen. Iyo duhagaze neza muri Yesu ntabwo tubasha kunyerera, ntabwo twongerera mu bisubizo. Tuzatugera mu bisubizo tugahagarara twemye, twagera mu bibazo tugahagarara twemye, tukaguma hahandi Uwiteka yadusize. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu aje kuja mu ijuru yabwiye abigishwa we, arababwira ngo ngiye kwa data nzobohereza umwuka wera, ariko arababwira ngo mugume mu murwa kugeza igihe muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Mugume aho Imana yabasize. Hari aho Imana yabasize nigomba kuzabasanga. Niwahava umunsi izaza kwagushakira ntikubone. Tugume mu kwacu. Haleluya. Tugume mu kwacu. Dusomye ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cy'Itangiriro. Hari umugabo bita Yosefu. Yosefu yari yaramenye Imana. Yosefu yanzwe na bene se. Yosefu yangwa na bene nyina. Baramwanga bagezaho bamwita akazina baravuga ngo ni Karosi. Amen. Kubera amatendo yiwe meza bamwita akazina baravuga ngo ni Karosi. Biba ngombwa kuko batekereza kumwica, ariko bigeze aho baravuga ngo reka tureke kumwica, twoye kwicira muri umuna wacu tumute mu rwobo. Bamuta mu mwobo muremure ngo azapfe wenyine. Bigeze aho ngaho babona abantu bahe batambuka Abayishimayeli batambuka baje muri Egypte, baravuga ngo uyu muntu tugomba kumugurisha. Yuda niko yavuze ati uyu muntu tumugurisha, kuvuga ngo twikorera amaso ye, reka tumukure hano tumugurisha. Baramufata baramugurisha ibice by'ifeza 20. Amen. Bamaze kumugura ibice by'ifeza 20, bamujana muri Egiputa. Agaze muri Egiputa agurwa n'umugaba w'ingabo zirinda umwami Farao witwa Potifari. Amaze kumugura ngo agira umugisha mwinshi. Haleluya. Agira umugisha mwinshi muri urwo rugo. Potifari amurebye, arebye ubwitonzi bwiwe n'ingeso ze, aramuhamagara aramubwira ngo nkugize igisonga cy'uru rugo. Nukuvuga nkugize umutware w'uru rugo, ibintu byose arabimwereka, arabimwegurira. Aramubwira ngo kuva uyu munsi wa none nkugize umutware w'uru rugo. Amen. Yosefu arabyakira agira umugisha. Ariko kuko muka Potifari atarazi Imana, atarazi mukwiwe, atarazi parcelle yiwe, ngo aramwifuza ngo bakorane icyaha. Aramubwira ngo ndakwinginze ngo dukorane icyaha. Ariko Yosefu aramubwira ngo mwamikazi, muri uru rugo rwose nta urundutamo. Amen. Uru rugo rwose nta urundutamo. Databuja yagiye kugenda ansigira ibintu byose, aravuga ngo ibintu byose mbitegeke mbirebe mbigenzure, ariko hari ikintu atansigiye. Amen. Hari ikintu atansigiye, sinotera intambwe ngo nkigereho. Uwo atansigiye ni wowe.
haleluya. Aravuga ngo watansigiye ni wowe, ntabwo bizoshoboka mbashe guhemuka kora n'icyaha nawe. Abigenza gutyo ngo uko bukeye nuko bwije akabimubwira. Ariko Yosefu wari waramenye Imana, haleluya, duweze Imana icubahiro, haleluya. Yosefu wari waramenye Imana, aravuga ngo ntibizoshoboka, aha si mukwanje. Abamenye Imana bazamenya mukwabo, bakamenya aho bagomba kugarukira, bakamenya ibyo bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora, bakamenya ibyo bagomba kuvuga n'ibyo batagomba kuvuga, bakamenya ibyabo n'ibitari ibyabo, bakamenya abagore babo n'abatari abagore babo, bakamenya abagabo babo n'abatari abagabo babo, bakamenya ibyo bambara n'ibyo batagomba kwambara, haleluya. Abamenye Imana bazabamenya mukwabo, bakamenya ibyo bemerewe, bakamenya icyo Imana ibashakaho, haleluya. Yewe mwana w'umuntu we, nakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Imana igushakaho niki, nukukiranukira, nukugendana n'Imana yawe iminsi yose kandi wicisha bugufi. Ni icyo Imana igushakaho, naho ngaho Imana irayishaka kukuguma. Ndi mu gutangara nuko mvuga bakavuga ngo umuntu uvuye mu cyaro, niko gabaza bavuga ngo nabantu bavuye mu giturage, nabantu basizwe n'amajambere. Amen. Paulo yandikiye Timotheo aramubwira ngo ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo ube icitegerezo cy'abizera. Ube wowe wamenye Imana, ube icitegererezo. Kuri none nje nageze hano nsanga abantu abakristo bari mu nzu y'Imana sibo babaye ibyitegererezo, bari mu kuja gufata ibyitegererezo ku bapagani batazi Imana, bari mu kuja gufata uburyo bwo kwitwara bakabifatira ku batazi Imana, mu gihe batazi Imana bagomba kubareberaho urugendo uko bagomba kugenda, ariko abazi Imana bari mu nzu y'Imana bakarebera kubo hanze. Ako ni akaga gakomeye twagize. Abakozi b'Imana bagomba guhaguruka bagacaha batavuze ngo ni amajambere. Nagumye kuzunguruka muri uyu mujyi wacu turimo, amen. Abantu ntibatinya, abantu ntibari mu gutinya. Nsanga abantu bari mu kwigana, hari ibintu kamubwira hano iwanyu twe tutagira, hari ibintu bari mu kuzana bakambika umwenda, suko umwenda bakacambika, twe tuvuyire haruguru kigeraho bwa mbere uzugira ngo ni umuntu. Shaka kintu ko murabona ko cogira isoni, bijya bari mu kwambika cogira isoni. Aho kuki umuntu mu kurebera kuri bya bindi mukavuga umwambare nkabyo bitagomba kugira isoni. Mu buzima bwawe, mu buzima bw'umukristo, nubona utaye bino bintu bibiri uzamenye kuko wapfuye umutima ntugikora. Nubona utaye bwoba na soni, amen. Niba uri umukristo ukabona wataye bino bintu bibiri, ukabona wataye bwoba ugata na soni, uzamenye kuko wagize ikibazo, haleluya. Uzamenye kuko wagize ikibazo. Abantu bari mu kurebera ku bintu bitagira isoni, ukarebera ku bintu bidahumeka, ikintu wohirika, ukareba uko cyambaye nawe ukacambara, ukambara kwa kundi. Umuntu muzima ufite ibitekerezo utari umunebwe gutekereza, yogenda akagura ihuzu ishanyutse. Ntibari mu kwambara ihuzu, ntibari mu kugura amahuzu ashanyutse hano mu mavi. Nimba ivuga ngo ni umuntu gawo mu cyaro iwe ngo yasizwe n'amajambere, umwaka baye mufite ubwenge ariko ukagura ihuzu yashize. Uko ngo ziranahenze ihuzu ishize. Aka ni akaga kinjiye mu itorero. Imana tubabarire. Aho turebera Imana yadushize mu mwuka wayo turahumeka turi bazima, idushiramo ibitekerezo turatekereza dufite ubwenge bwose, ariko ngo nitwigane ibintu zakadahumeka. Haleluya. Tuza tumenya mu kwacu, tumenye uko tugenda, tumenye uko twambara, tumenye uko duhagarara, tuvuge nk'abana b'Imana. Haleluya. Tuza tumenye ibyacu n'ibitari ibyacu, tumenye ibyo turya n'ibyo tutagomba kurya. Hari imyambaro yacu y'abana b'Imana. Paulo yagiye kwandikira Abaroma arabagira ngo mwambaro umwami Yesu. Uwo ni umwambaro uzumara isoni. Amen. Umwambaro umaze isoni ni ukwambara umwami Yesu. Tuza tureke kwambara imyambaro ikoze isoni. Twavuze ngo utaye bwoba na soni.
biba byakomeye. Haleluya. Rero muri iyi mirima ibiri twavuze, umurima umwe, haleluya, uwo kwa Satani turatikanije, turabana nawe, ntabwo ari kure natwe. Hakaba n'umurima w'Imana, umuntu witeguye uzi gusoma neza, uzi gusoma ikinyarwanda neza. Naturebere mu rwandiko Plito Paulo yandikiye Abagalatiya ni bice 5 umurongo wa 19. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 19. Umuntu uzi gusoma nabanguke adusomera aho hantu. Twumve imbuto cyangwa se imirimo irangwa mu kwa Satani niyo tubanza. Uragarukira kuri 21. Imirimo iba kwa Satani. Ikibamo niki? Witeguye wahabonye nadusomere. Dore imirimo ya kamere iragaragara. Imirimo ya kamere iragaragara. Niyi ngiyi hariho depwe. Gusambana no gukora ibiteye isoni. Gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. No gusenga ibishushanyo. No kuroga. No kwangana. No gutongana za ntonganya mugira. Ishari. N'umujinya. N'amahane. No kwitandukanya n'abandi. No kwirema ibice. Ibyo ngibyo. No kugomanwa. No gusinda. N'ibiganiro bibi. N'ibindi bisa n'ibyo. Ndababwira kare. Kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa n'ibyo batazaragwa ubwami bw'ijuru. Abakora ibisa n'ibyo ngibyo ntibazaragwa ubwami bwo mu ijuru. Abahingiye aho ngaho muri ako kabande, abari muri ako kabande, ubwami bw'ijuru si ubwabo. Amen. Niba uri mu gutarama uzi intego y'urugenzi, ugatekereza neza intego y'urugenzi twatoye, bariya bakora biriya ubwami bwo mu ijuru ntibarimo. Mu ntego zo mu ijuru, mu ntego dufite yo kuja mu ijuru, ni ukubera no kubanza tukitandukanya n'ibi. Abibagiwe intego y'urugenzi barundukiye muri biriya. Abo ni abibagiwe intego y'urugenzi. Ariko rero hari abandi nabo bakizirikanya intego y'urugenzi. Hari abandi bageze mu bisubizo bakomeza kuzirikana intego, bakomeza kwibuka iyo bahebaje. Komeza kuri 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro n'ukwihangana n'ukugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. Dukomeze ku 23. Komeza. N'ukugwa neza no kwirinda ibimeze bityo. Nta mategeko abihana. Nukuvuga ngo abafite bino, haleluya, abafite ibingibi urukundo ngo nta mategeko abihana, n'abantu bafite intego, n'abantu baje mu ijuru bakiri mu murongo w'ijuru. Haleluya. Intego y'urugenzi, kuba dufite intego y'urugenzi muri twe tugira urukundo. Abazi iyo bayabaja, abakiri mu kwimana bazaba bagira urukundo muri bo. Umwarimu umwe yashatse mu mbabarira gatoya ko ndabona amasasa nagiye kugenda. Haleluya. Haleluya. Bezimana icubero. Haleluya. Hari umwarimu umwe yashatse gukina agakino n'abanyeshuri be. Arababwira ngo tugiye gukina agakino. Yari umwarimu wigisha abana. Arabahamagara ngo muze hano tuje mu gakino. Abana baraza baramugota benshi bamuzungurutse. Arababwira ngo tugiye gukina uyu mukino. Azana ibijumba, ibiraya niko muri kubyita hano. Abwira buri mwana ngo utore ibiraya bingana nuko n'umubari w'abanzi ufite. Amen. Utore ibijumba bingana n'umubari w'abanzi ufite. Muri abo bana umwe yaraharuye mu muhana wabo niyenda abona 5, atora ibijumba 5. Amen. Twihanganirane. Duheze Imana icubahiro turiko tukirana.
haleluya. Umwe yatoye bitanu, undi araharura ageza nka 20 aratekera, undi nawe nk'icumi na bingahe. Bageze harya abana bishimira kuko bagiye gukina agakino keza. Mwarimu arababwira ngo rero ugaruko bimeze, mugende mubishire mu gikapu, ubizungurukane ibyumweru 2, hanyuma nzababwira icyo turi bukore. Abana barazungurutse n'ibijumba, barazungurutse amayinga 2, bararambirwa, ibindi bitangira kubora, bitangira gutumuka isazi. Ibintu ni gute batangira kugubwa nabi. Ese wa wundi wari ufite bitanu n'ufite ibijumba 20, ko murabona kuko umuruho wari umwe, imiruho yari itandukanye. Arabahamagara arababwira ngo nimuzega rero dukine. Abazu wa mbere aramubwira ngo ese ni gute wumvise wa muzigo wari umeze gute? Ati mwarimu ibintu wadukoreye ntabwo ari byo, ibi bijumba twararushe turikorera, ntitwari tugisinzira, tubumva umuruho w'ibijumba twirwa twikorera, uwari ufite 20 urumva nawe nukundi, byari bigoye cyane. Arababwira ngo rero icyo nashaka kubereka, mugihe mu mutima wawe uhorana urwango ntugire urukundo, ukagira abantu ubika mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe, nukuvuga mu yandi magambo wahaye Satani igice cy'umutima wawe kugira ngo abashe kugitegeka. Mane tubabarire. Urukundo bene data n'urw'ingenzi ku bantu bahaye baje mu ijuru. Urukundo ruzahoraho. Amen. Reka tuvuge amagambo 2 adufasha kugira ngo tubashe kutanyerera, tugahagarara mu iparsere yacu cyangwa se mu mirima yacu. Ijambo rya mbere ni amagambo y'Imana, nukumva ijambo ry'Imana. Ikidufasha gukomera tukaba mu bushake bw'Imana, tugakora ivy'Imana ishaka, tukaguma mu masezerano y'Imana, nukumva ijambo ry'Imana. Umwanditsi wa Zaburi ya mbere yaranditse aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka ngo niyo azayishimira, ngo kandi amategeko y'Uwiteka azayibwira ku manywa na nijoro. Amen. Iyo avyutse mu gitondo, iyo agiye gukora ikintu, abanza gutekereza icyo amategeko y'Uwiteka akivugaho. Amen. Aravuga ngo bene uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gihora gihamye, azahama hamwe. Umuntu wumva amagambo y'Imana ntaza kubagana, azaguma hamwe. Haleluya. Umuntu wumva ijambo ry'Imana ntaza kubagana, agira habarizwa. Ariko iyo tumva ijambo ry'Imana tuzumenya ibyawe n'ibitari ibyawe. Yohana yagiye kwandikira ari amatorero 7, ageze ku itorero rya Laodikiya, niryo torero rya mbere yagaye kuruta yandi. Amen. Yaravuze ngo ngiye kukuruka kuko udashushe cyangwa se udakonje. Uribwira ngo uratunze, ngo uratunganiwe, nyamara ngo uri umukene, uri umutindi wo kubabarirwa. Ubundi kandi wibwira kuko wambaye, nyamara ngo wambaye ubusa. Wibwira kuko ubona, uri impumyi birindi. Amen. Abantu badatunze ijambo ry'Imana ni impumyi, bari kugenda barindagira, ntibari mu kumenya mu kwabo, ntibari mu kumenya aho bagomba gukandagira naho batagomba gukandagira. Ariko Yohana aje kwandika aravuga ngo dore ndakugira inama, kugira ngo ngureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone kuba umutunzi. Ungureho n'umwambaro wera, wambare uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Ubundi kandi ngo ngureho n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ubashe guhumuka. Bene data maneke duhumuke. Amen. Niduhumuka nibwo tuzamenya mu kwacu. Ariko dukomeje kuba impumyi, tuzohota tugere mu kw'abandi. Amen. Tuzokora ibyo tutagomba gukora, tuzokora ibitari ibyacu. Hari ibitari ibyacu. Amen. Haleluya. Hari ibitari ibyacu n'ibyacu. Ijambo rya kabiri ridutera guhagarara ni ugusenga Imana. Ikidutera gushikama tukaguma ku mbibi zacu ni ugusenga Imana. Amasengesho ni intwaro y'umukristo, ni intwaro tuzaturwanisha, ni intwaro turwanisha tugatsinda ingamba, ni intwaro turwanisha tukabasha guhagarara mu bushake bw'Imana. Kuko rimwe na rimwe
hari ibitero bya satani adutera ashaka kutunyeganyeza kugira ngo tuve mu bushake bw'Imana. Ariko iyo dukomeje gusenga Imana tugakomeza kwiyambaza Imana, Imana izayemera ikabana natwe, Imana izayemera ikadushigikira. Imana izishigikira abayisanga. Haleluya. Imana izifinansa abayishaka. Nkunda abankunda ngo kandi abanshakana umwete bazambura. Haleluya. Mureke dukunda Imana, mureke tugume mu byacu ibyo Imana yadusizemo. Ibyo Imana yadusizemo, Imana yadusize mu rukundo no mu byishimo. Tureke ingeso mbi, tureke kwigana abisi batwigane, abisi batwigireho urugenzi, abisi batwigireho kuvuga, abisi batwigireho guturana n'abandi, ariko twoye kwigira kubisi. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.